A very good evening. Notice window gi dialogue swimming tabir punam po han makta da dong HEEYAI limetong bramna punam putara muksha boloine na ikok no na kromjari. Ngasi notice window na khana nei ne na gitong ta pukachari ngasi topic stop census and delimitation before NRC update hariba topic asini koi Ministry of Home Affairs ki pautaki matung inam koi gi leibak shin batung na pangthok katori ba khogi mikok thibagi census ki asi khogi hojik lairi ba khogi manipur gi prevailing situation is the tongan maikei kya dagi masi NRC hana chana han ba natraga NRC ga mana ba machatla ba matungda census ase tobiu haina hiring gi chera asida su amu khogi MP oja bimol na manipur gi census yeithok na ba parliament ta pukhat Kibagi wafamni dudanatana jabi molna thambasi koigi NRC tawdri phawba census ithopiu manipur gi foreigner tribunal ama linkhat piu haidana jabi molna su kana takselagli adubu lakchani wafamdi hariba koigi census asi chahi tara leiraga thibani adumapu koi covid legibadagi su thidana lakpani masi aduma constitution da census ai census thiba si adumak yaudana leirabani adumak pu leiriba khoigi thoiba conflict si tesu adumak mari leinaraga adumak khoigi illegal immigrant mayam asi khando oba matung masi deport torba matung kanano habise khando oba matung da khoigi hariba khoigi census ase pangthok piu haidana su adumak leiriba conflict si ka su adumak mari leinabagi wari su leiri aduda khoi lakchani bo mafam ninga si ji bokachari ba topic si stop census and delimitation before NRC update haidana khoigi oja bimolna su yang kanna thambiri hariba khoigi topic asida khoigi NRCC khoigi thangnaba Assam gi di dumak khoigi chatna kre dumak pu manipur gi di matam sangbadagi demand tawraga laga su ngasi phawba koi chatna bangamdana leiri masi kari karamna kamai tawdana chatna bangamdribano duga miyamna khoigi pressure mayam ama piraga su hauji constitution da khoigi census ki matang si yaujadana leiribani na masi dumak miyamna pressure piraga su masi dumak thigi gadra masi kamaina khoigi yeithokpiu khotopiu haibisi matang da koi kari khoi yengba yai haiba matang si koi khana nei ne nabudang ta pukachabani khoigi pukachariba topic asida khoigi tongan ba panelist ahumna saruk yabigani ahan bamakta da panelist ahum sakaminga konana takchabu itaja duntang yang phamna thamjagi ahan bada khoigi oja SERAM NEKEN General Secretary MPCC oja NEKEN bu taramna okchari. Thank you very much for joining us. Anish bada khoigi oja HEMCHANDRA SALAM editor ICHEL Express oja HEMCHANDRA basu taramna okchari. Thank you very much. Ahum subadai gi now KUMAR youth leader ina SURESH pusu taram nokchari yam nungaije isagi chillaba matam khara khajiktang kaithokpiduna matam gi oiba khoigi Norris pindona pukachari ba seulba topic asida isagi ba warol kaya ama thambigani haiduna khoigi studio da lengthok pirakpagi damangta hanna Norris window gi maiki dagi panelist ahomak pu hanna thagat phongdokchari ngasi gi pukachari ba topic stop census and delimitation before NRC update hariba topic asiga mari leina bi han bawang sei oja NEKEN da laksage oja NEKEN khoigi hauzik aina haudokpada su dumak panbigre NRC habisi khoigi constitution da dumak yaujaraga leiraba mani masi khoigi 2021 da thigibadagi akoi covid kari kara legibadagi amu thidadana leire adubu oja NEKEN hauzik se masi thigadabani haibagi chapchana kanna leire dumakpo oja bimolna su dumak parliament ta pokat piri adudana tana miyamna su masi pressure yang kanna piri adumakpo ngasaigi hariba sida constitution da yaujadana leiraba potsi mayamna pressure piraga su oja bimolna khoigi parliament ta puthoga su extend to view khotpio haibasi ki matang sida masi kitang feasible oiba reasonable oibagi jaga si karai da lei haibasi oja NEKEN gi point of view da oja tang thambiu thajage ahan round da census ki matang si khoi hanadagi mayam adum khangbi ko sahi tara gi oina census se dum tawraga lakmani huji phogda 1951 61 71 2001 huji phogi lagi bada mana mari tor male 2001 ge census ki report sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ unusual growth ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ population ꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡꯗ subdivision मापन मुक्त यामना फजदब मोंगदा अखोगी unusual growth अमा उखिबा हाइतारे मतमदुदा 200% 300% अदमाइना मफम सिंगसिदा यौखिबा अदुना मदु अखोय ममांग दैजु खंगे अखोय जे porous border ओइबनिना अखोगी मपान लमगा अखोयगा सामनबसिदा border जे अनचेक तदुम लेरकपा हाइतारे मरुवेना अदगी अखोगी युमलोनरिबा लेबाक सिंगसिसु यामना चरांगनाबा फिबम अमदा मोगी सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन से यामना मौंग तादना लाकपा अदुना इन्फ्लक्स से आइन यादना संगकपगी इन्फ्लक्स की पोट अमा अखोई उरकपा हाइतारे अदुगा मरी लेनना अनयूजुअल ग्रोथ से लाखिबना मरम मोइदना सेंस मदुगी मतमदुगी सेंसस की रिपोर्ट से इवन कोर्ट तबो चैलेंज तौनगिबने अदुगी मतुंग ताबदा अखोई अइना निजिंगजबदको ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफमगा तौरकांदा मतमदुदा कांग्रेस पार्टी की इनिशिएटिव मखादा कोर्ट केस फाइल तौरकांदा मदुगी रिपोर्ट टू चैलेंज तौगिबने अदुमाइना लाखिबदगी अखोगी कोर्ट की केस लेखरबनिना मथंगी 2011 की सेंसस सु तौबा यादना फ्रीज तौरगा लेखिबा हाइतारे अदुना सुम तौरकांजिदा हंदकसे सुप्रीम कोर्ट ना मदुगी केस अदु भेकेट तौखिबदगी अखोगी मखाताना 2021 दा तौगदौसिदा अमु 21 से कोविड की प्रॉब्लम लेबदगी 21 से अमु तौदना अदुम लाखरेको अदुना हुजिकसे मयामना खंगबिरिदुनी सेंसस तौबो मतमदा अखोगी ममांगी 2001 दगी सोइगिबा मयामदुगा इरोइनना प्लस हुजिक लाइबा 2023 दगी लाइबा मणिपुर की अचौबा कॉन्फ्लिक्ट से सिना मरम ओइदना सेंसस से अखोगी फिजिबल ओइदबा हाइतारे नफुदा तौरगसु मदुगी असेंगबा डाटा बा फंगमोइदबा फिबम द लेरे समना हाइरबदा इलीगल इमाइग्रेंट मयाम अमा संगागा लेग्रे अखोइना अनरिकॉग्नाइज्ड विलेज मयाम अमा लिसिंग अमगी मथक्ता को 1039 गुंबा सरकार न मसक खंगदबा खुंगंग मयाम विलेज मयाम अमा लेग्रबनी अदगी सिगी मथक्ता हुजिकसे कमाइन तौगेदा एसेसिबल ओइदबसे ख्वाइ लुरिसे चथोक चसिन यादबगी प्रॉब्लम अम लेबसे भेली की प्रजा सिंगसिना अमु चिंग द सत्प यादबा चिंगी प्रजा नमु भेली द लाकप यादबगी नसाइगी प्रॉब्लम से 2023 दगी हौरैबा कॉन्फ्लिक्ट सिदा दुम लागा लेरे अदुगी मथक्ता नेशनल हाईवे सत्प याद्रि अखोय को अदे अखोयगी गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंबो बसथोक जसिन की पोट में याद्रि बनेबा अदुना अजानिकेन मरकम तंग थचगे अजानिकेन की पॉइंट ऑफ व्यू सु थंबियो को अजानिकेन नबदी हजि अखोय चथोक जसिन यादे हाबसी हाइबिरि दुबु अखोयगी गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट ना लाउथोखिबगी मतुंगिनदी मखोयना चंगलपदा मखोय सिक्योरिटी बो पीनी अना लायें कर लापदा है इवन चुराचाटपुर दगी अखोयगी मैतै निंगोल लौब मा लामी मांगोन द हाम कनामतना अकाय अतोय केम यामंदे अदुगी मथक्ता ngarang अखोयगी सोशल मीडिया दा वायरल कन्ना चलिबा नेशनल हाईवे से थिंगदे मियामना कीबदगी ट्रस्टी विजिट लाइबदगी कीबदगी चचदबनी हाइबा अमखक्सु हाइबिसना औ अदुना मु अदुगी टॉपिक दो तोंगाना मु खना निंगे नदि अखोगी इशू जे टॉपिक जे डाइवर्ट तौदो माले हुजे अखोय आइना ओजानी केंदा लाक्सनीना ओजानी केन हाबदी चटनबा यादे ना हारगसु इन प्रैक्टिस हुजिक चटनबा याद्रि हारगसु प्रैक्टिकली अंगसाइगी लीडर ऑफ द हाउस नदी हाइबिरीबा अदुगी वाफमनि दोजा माने अदु सोई पंजरके बको हुजिक प्रैक्टिकली चथोक जसिन याद्रि हाईवे चटप याद्रि अदुगी ऑनरेबल सीएम नगा हाइबा वादुदी लौबा याबा वानते हाइतारे मदु मयामनसु बेड रिमार्क्स मयाम अमा हुजिक सोशल मीडिया दा कइदा पीरि दुने बको हेक्तंग हांगा के हाइजन बवानी दा दुदी अदु हुजिक लाइबा वाफमदी लैरिबा सिचुएशन जिदा डिस्प्लेस पर्सन मयाम अमा हुजिक लैरि माइ मागी जगह जगह रिलीफ केम दा लैरि अदुना अखोय हुजिक सेंसस तौबसे सब साब डाटा फंगोइदोरेबा फॉर एग्जांपल अखोगी चुसामपुर दा मैतै मयाम लेरमी हाइबसे सी हुजिकी अनोबा सेंसस हम तो हुजिक तौबा मतमदा चुसामपुर दा मैतै मयाम लेरमी हाइबसे अखोय मागी एविडेंस लेत्रेबको लोइना तेमहाइदना तौरमनिना अदु तागदी लाकदोबा सेंसस से तौबा तागदी माय अफबा डाटा फंगरोय अदुननि डिफर तौनबगी मयामनी खोलाउ लाउरैबा अदुना आइना कांग्रेस पार्टी की साइड की थमजरबदा MP बिमोल की मागी पार्लियामेंट रूल 377 की मतुंगिना मोशन दु रेस्ट तौरेको रेस्ट 377 जिदी मागी का हेतारे
magi kano se detailed information se home ministry da tharaga within 30 days da reply phangdawni haiba maina rule da leiba male aduna madugi issue du ma raise tawkhre MP na adagi adu da natana Congress party ki state ni ko en thamjar ka doisa adu da natana khoi gi handaki haugiba state assembly da su khoi gi Congress ki MLA TS location na mana su khoi gi approbation bill khanabada resolution amta lawse na id census se hujik matang chade defer tawse na house ki resolution lawse na mana move tawroga su matum du da Congress ki MLA isni wari manga ka phammani na madu yam kan attention pi gi da ba hatare ruling party de gi yam kan na madu gi attention pi gi da ba tabi gi da ba lei khre adegi akhoi gi honorable MLA ke MPCC na su magi akhoi gi demand khanabada home department gi demand khanabada mu mention tawre ko masigi keno si leire adegi mo akhoi gi honorable MLA ke Ranjit na mana public platform amada March ki tan kuni thoi da male aina ningsing jabada ko mana yam clearly state nam thamakanda masi census se tawba ya khiroi hujik leiriba situation jida masi defer tawdabani haidana admai thammi ko aduna lai se mayam na su adum loin khangnarabani hujik leiriba situation jida census tawsan ngargadi data je lana sar khrani aduga illegal immigrants se legitimate citizen loi onthokhrane adu legitimate citizen onthokhragadi akhoi hana leijaramiba population magi indigenous haigadra native haigadra population sigi size pesan ngarkanda khayeng politically socially economically loina mak hiram khudimakta akhoi gi sakthum da leira roeba aduna akhoi gi indigenous population se thu na mut ke baya bagi lambi amsu oiba haitare aduna ai ahan ba round da hujiki leiriba Congress ki stand clearly sima bang kana hana kana ona thamjagi ke okay thank you very much ai khoi ge ja HEMCHANDRA da lak jage oja HEMCHANDRA hujik khoi ge ja ni kana thambiri sisu hujik leiriba khoi ge census ki problem sing sini tausan geraga di tholaka da consequence sing do ja ni kana thambiri dumapu aina oja HEMCHANDRA da lak jani di sigi leiriba prevailing situation sida kanano akhoi bona fide na kanano dagi asengba kanino sina kanano je khandok tringai da tausan gi taragadi madigi consequence me andi thambireba adubu oja bimol na phaniam na lauraga su masi miyam na pamliba yeithokpa NRC hana chatnahanba yeithok kan da thamba bisi oja HEMCHANDRA gi mota haidi leiba problem sigi solution si kanana haidi kanana he khairaga di khoi gi ngasagi legislature sings da dum tar ka doini adui tar di hojik leiba phibam sida makhoi gi responsibility makhoi gi roles e oza kari kamaina yengbe oza tang thambi oh yes hojik leiba phibam si sida census pangthoki ba haibase yam chumui da bam khakoi adugi background mayam masu adum haibnare ko ada masi hanagi census ta soiramba kaidoba mayam se handaki anoba census ama satharakpa aidi india gi una di ahanba digital census haitare ko se ahanba ni india da huduri chidi ada masi sta semhaudragadi bera sem sana leigada haitare adu nampuda miyam gi apamba si yengdana toksin gragadi masida mangjagaduri se koi indigenous population singsine ba makoi da yamthina sokani yamthina mangani ado hajik si ano pawmana somgi Indo Myanmar border ga laiba si pareng si sida village se hana koina parambasi village se sabrangna 900 something adu maina unrecognized laina pabani adu ba hajik Myanmar da laiba irang manung haidi irang sinu maram morganda hojikti masing khangdane hengar kre adar masi angak pada hojikti madui yengjinabagi mechanism sisu akhoi gi strength leitreba government sisu kaim tongum da bagi thak da leiramnina jing da chatlaga yenglo ba official sing ju leite adagi phajane yengjiru no ju leitreba ado masi yam pakchane heng kre haibo aduga aduda hana leiramba indigenous population gi moi gi village macha macha sing sidi masagi somdagi influx storage ne hanjilakdana makoi ki dana chinthok narak pa yawre aduna machine ya yam luri se ado machine sida amuka census se pangthok khragadi wari loire badu ado hanagi sigi asoiba mayam se bo sum thokpan ngamdringa sida anuba population ma masagi actor thomdilak se influx storage masi
सिजु अमुका सेंसस ता हापचिन गिटारदी याम साथीबा प्रॉब्लम अमन लेरनेबको अदुगा हानगीदा अखोइना अखोइगी 2001 सेंसस ता अखोइगी एबनॉर्मल ओएना हाइग्रेस मदुदा हारि बखोइगी सब डिवीजन अखोइगी मंगा त्रुक्सिदको मसिदे हेंगतलिबा चांगसी अखोइगी 163% हेंगत पे यावे 100% हेंगत पा 163 अदगी मफम खरददी याम साथी मौन हेंगत पा 120 हेंगत पा सुमाइना यावरीबको अदो मसी चुमथोंनबो होनबा कांदसु अखोइगी कोर्ट कैदा केस मयाम लेनखरा कांसिदा अमुकना रिसेंसस चथनबा इन होनरप कांदा हाइरि मफम दुगी पीपल सिंगदुना कोऑपरेशन सि पीददना याम फरक तानगिबको अदुना सिगुंबा फिल्म सिसिदा हंदकसु सुमाइना अदुगुमनो ओइतारगदी लोइरनेबा अदुगा हानगी इंडिजिनस पॉपुलेशन सिंगसिगी मरक्तसु मबुचिल सेंबा खितंग वाटबा लेबा हाइतारे सिदा मोय खैना येंगुरिसे खोगी म्यांमार दगी हाइजेलकपा सिंग असिदा नतनबको हानगी इंडिजिनस पीपल सिंगसिगी मरक्तसु पुचिल सेंगदबी ममिसे ताय हारिसे खोगी माउमराम पुरुल पोंगोता स्वाइसिदा जम तौरिजे मी मसिंगसे सी मकोइना करी सानगेदा डिलिमिटेशन से लाक्तारगदी मी मसिंग से यामगदी खोगी मोगी खोगी को सीट मसिंग से खोगी असेंबली के सीट मसिंग से मकोइदा हिंगलकनी तोंगजगनी न पाबने अरु तकातन हापजलुबनेबा हापजलुर कांसिदा मसिगी एबनॉर्मल से उरमिना इहोलाय प्रॉब्लम से लैग्रेबको सुमाइना हौजिकती मसी नतबदा सी नतबदा खुन अमदी मी मसिंग से एकते मसिंग थिंगमदने हेंगतबगी मोवंगमदा लैग्रेबा हाना बिरेन लेंगाक लैरिङैदा येंगु सोइना येंगबा चटपा अदुवाइदुदा अदुवाइदुदा फंगिबा खुन मसिंगदो अदुगा हौजिक बाय चांस हंदकी सहीसिदा अमुका खुन मसिंग से मसिंग क्याम हेंगतलगे ने येंगादा हानगिदगी 50% ओम हेलने अदुना मसे चुमथोक्तबा याखिरोय मसि उबननेबा मयामना हाइरिसी सेंसस से पांथोक यारोय हाइबा नते अदुगा डिलिमिटेशन सिसु यारोय हाइबा नते तौ नियम की मतुंगिना तौम थोकोदो तौ सेंसस सु पांथो तौबो मितो मयाममन लैरिबसे मसे हाना आइडेंटिफाई तौगरबा मतुंगदा सेंसस से पांथो हाइबनेबा अदो मसी तादा तारगदी सिदी याम चावबा वाथोक ममु लाने मणिपुर को हानगी लैरिबा साथीबा फियम सिदगी हेन साथीबा फियम ममु लाकप यारिबा अदो मसिदा आइना हाइनिंगबदी गवर्नमेंट के रोल्स याम चावे अपोजिशन मोइना ओजाबिमोलना पार्लियामेंट लाउरी पुखली सिदा अखोगी स्वाइसिदा अमुका अखोगी ऑर्गेनाइजेशन मयामनसु सिगी सेंसस से चथबा यागिरोय एनआरसी हाना पांथोउ हाइना मसी हाइरिबा मसीदा मणिपुर गवर्नमेंट की ओइबा स्टेन अमा लौरगा मियामना सुमाइना हाइरी हाइबना चिंबा सिगी रिपोर्ट अमा सेंटर दा हाइदि होम मिनिस्ट्री मखादा चथरगदुनिदना असि पीबा मचंगे मखोइना सुम तुमिना पक्लैदा लेसिलबा यारे लोगुनेबा साइलेंस इज कंसेंट इन हाइदना मणिपुर गवर्नमेंट ना करिमता हाइदना मियामना सुम लांगबदुदी मियामना लांगजबनी गवर्नमेंट ना यारी हाइदना सेंटर सु लौगिनेबा अदुना पालिबा गवर्नमेंट सिना सिगी मतंग सिदा चप चाब रिपोर्ट अमा सेंटर दा बिगदवनेबा मदु पिहौद्रबा नंफुदो तोक्सिलकबा यायबा तौगिनबो होनरकनेबा अदु तौगितारगदी लैंगाक पाइरिबा मखोइगिसु मांगजबा यावे हायबसे मखोइ निंसिंबु चुम्मे अदु यम लुरिदी मणिपुर दा हौखिबा मतम खरा सिदा पालिबा गवर्नमेंट सि मरनाय वइना फिरेप लौजरगा थबक तौबंगम्बा लेंगाक ओइरिब्रा हायबसि वहंगमने असोमदगी इल्लगा सि तौ हाय तौबा लाउन हाय तौबा फमोरगा फमबा लेपोरगा लेपा सिगी थबक खुतौसिना लेबाक ngaकनी हारगदी मसाना दुम इरांग थोकनेबा अखोइगी ओइबा डिसीजन अमा लौवा अखोइगी लैहाउसिगा चानाबा दिल्लीगी मीदुना उरकपदुगा अखोइ स्वाइगी मीसिना उबदुगा मानरोयबा अखोइ सिगी फिबम से मुन्ना येंगा मदुंगदा लैंगाकी ओइबा फिरेप अमा लौरगा थागदमनेबा थाहौद्रबा हंदकी मिनिस्ट्री हाइतारेना मणिपुर की कैबिनेट सिंगसिदा लैरिबा एमएलए मिनिस्टर सिंग चीफ मिनिस्टर यावना हाइतारेना मसी हंदक्ति अरु फिहो मसोइदनबकी मायोकनरबा याय हाइना लौवे अदो हबजिकी
NRC hana pangtho oina lauriba khoi organization sing sidasu thamoi si yam sokpagi mami si tare aduga miam dasu masi mami si chong tai ba aduna masida hanagi khoi haunaru bu nai dana jun 18 da oirakba phibam do handaksu oiroi haingai leite aduna khoi laingak mapuna haitare ne laingak pai busingna chap chap phire man lawraga center da oiba phibam se mek se ikhatlaga khangalo mathau tai adum madu oidrabadi makhoisu yam sathi ba phibam ma mayokna gani na swai thamsage. Okay, thank you very much, Oza. I makha chathajabo ina inau Suresh ta lakchage. Suresh aina lakchani bo mafam si NRCC almost chatna gi haraga di chatna ba yarabani NRC chatna han ba ba si pagi chatna han ge chatna loi si center gi makhutta dum lairabani adumakpu masida kana na bona fide no kana na foreigner no khandok pa si dictation to buje pagi state subject ne ba si laire adu Chigi sil laire du chi punamak se khangna ozana su dum thambiri lobam thokpa responsible person sing sina kari marangi damakta hojik lairiba census si tawdringai sin naksalatringu me mamang dagi si gi pressure si lairabane ba just hojik ti 11 hour ne ba almost haurani keno tawrani habagi phibam se laira kan si da koi khangem da laira kan da ne me amna lauri se aduduna aina akhoi ai now the laksaningi si ngasai state government na aduga amadi akhoi India government na akhoi Manipur gi NRC gi matang sida makoi interest leitriba si kari si behind kari leiram gani habagi thajaba chingna ba kamai lei Suresh samdam tham. Okay, ai thamsage anumakta da ngasige thorom sebu miyang tabiriba Manipur gi praja khwai khudimakpu kaikumna butcheri dogani subada ai ngasi paminu jariba ai bu guide to biba ngamba yamba tamo NEKEN amadi koi tamo editor busu ikai puno butchari amadi chebu a very good evening haitare hojik ai hangi bo wahangdu gi paukhum oina kitang ai minute tare nipan khatak logjage maramdi issue si amna sensitive oiba issue ni but luri ba si kari no haiba kanda ngasi ai khoida nari ba laina ama masi pale ba sarkar sina kau thoaga maida powder tharaga hakchang manungdana cancer nabagi mohongda koilas thabane na lurakpa aduga chahi taragi matungda aikhoigi tungi future generation sigi lambi di sembi da bai tare maramdi karigino haiba kanda NRC to hogda bai ba se akhoigi tungi haurakliba future generation destroy to boga chapmane Manipur haiba Manipur se matam kharagi matungda kari oirakani haiba da mitopna aduguma masing yamlakpa yumdang mana kaina haibagi portu lakadoribane aduna ngasi aina appeal tawjening buse karino haiba kanda as a citizen of Manipur haitare Manipur gi nagarik ama oina Manipur gi yelhomi ama oina aina haijening buse vote to BJP and Congress BJP gi nate Congress gi wana tabada hojik mayamna hainariba civil society organization kayana lauriba NRC need to be done before census haiba adigi ngarang han khakta da koi ojabi mol na mars ki tang kunthra da oiram gani theng su theng na Yes a theng ba uchek ti haina budi leibani nauri chai haiba yaw theng bu uchek ti nauri chai haiba musu lei ko phajata lon di oirani adu bu khidang yaw theng bra na khanjei egi wakhanda NRC gi port sidi masidi yam sang la ba masi tokudabani foreigner khandokadabani illegal immigrants sing khandokhraga ai khoi bona fide Indian citizen amoina ai khoi gi masing yamjadaba yellomi sing ase protect tongnabagi damakta ne ba khune NRC harise sigi pot si handak ojabi mon thengsu thengna gyan lakpi dana bot mana kirade ai khangjadre ko election mana ki Suresh Kumar haidi akhoi oja bimol na thengasu thengna budi haibiri ko masi oja bimol ngak gi responsibility no ai adu sulakse ai adu aina sa haijagre Congress BJP gi wana te masida responsible oiba singdo mi singdo ne baina hojik haijar kador bis matang matang hairak kai tare ai ojabi mol hekta hana palle hana gi ojabi mol da palle bini Suresh te khalam busu ai mayamna adon hoji chi ai laksage koina asai gi koi tamoi ditana habi khibado si kanu census ai national port ne national interest ne aduna union government tawgi harga dinam fuda dum tawgi ne si bandi 100% masi ekoi loina mag yamin na se adubu masi tawdringai da
अखोई मणिपुर लेरिबे इशू से मरमदी वी आर नॉट लाइक महाराष्ट्रियन वी आर नॉट लाइक न्यू दिल्ली की कंबू अखोई मानब नते यूपी द लेबे सिंग अखोई मानरोय मणिपुर हौजिक लेरिबे इशूज साइगी ममांगी सरकार से सिदा पलक्तुनी को ममांगी सरकार नोंथोंबम बिरेन ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पलक्पसिदा मयाम नुंगाइतबसु लेगनी बट अइना पंदब यादबा मणिपुर मतम कुइना फुमजिल्लगा लेरकपा नाई चारबा पोखाइगदगी ngairamaबा कैंसर की लास्ट स्टेज की फिल्म द लेरंबा मणिपुर ने सिगी पोर्ट की लाइना की क्वाइदगी मरु ओइबा लायोंग सि करिनो हाइबा कांदा इलीगल इमिग्रेंट्स ने कनाना मसी वही से हाइरगा मणिपुर की मियामदा अखोइद ngasi नारिबा लाइना से इलीगल इमिग्रेंट को हाइबा से कनान हाइ सिदनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन पलक्तुइस माना नेबा हाइरिसे मयामना का लौनद्रिंगेदा आई पंजरके सेप्टेम्बर की तांग मपन 2019 दा NRC सतनगदबनी अमदी आइना यूनियन गवर्नमेंट दा अप्रोच तौगनी हाइबसे सेप्टेम्बर की तांग मपन 2019 हेक सरकार पाइरब चाही अनि की मतुंगदा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन लौथोकपने सी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर हाइरिबनी को अदुमाइन तौदना मथंग मथंग लाकांदा कोई स्टेट तमोन से खंगबिरे अखोई कनो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली द रिजोल्यूशन अनि रक लौग्रे अहानब रिजोल्यूशन दुना आइन सुम खंजबद अगस्त की तांग मंगा 2022 अदगी अनि सुबर रिजोल्यूशन वेरी अनफॉर्चुनेट हाइ तारे अमरोमदा करिगिनो हाइ कांदा अगस्त की मंगा 2022 द लौखिबे NRC इंप्लीमेंट तौगदबनी हाइब रिजोल्यूशन दु अमुक हन्ना मदुगी दु अमुक रिजोल्यूशन अमा लौरगा हेना सेंटर द तक्सिननबगी दमुक रिजोल्यूशन अमा अमुक मार्च की डेट 1 2024 subject to correction maduda resolution loba kanda congress ki MLA khara walk out to web I don't know the reason why maram di kari no khangongdre numitu gi di but mayam na haina bada makoina kari go khara tawsi haibada yaba yadaba adu ada leiramagni maram de ai yamna madugi parliamentarian sunate assembly ki leiriba do's and don'ts magi leiriba kari hai that house proceedings mayam leiramadi ai but luri badi kari no haiba kanda koina khangada basa Manipur ki oiba achoba issue oiba taragadi we should forget about who we are whether I represent Congress or BJP kogda woneba Manipur ki kwaidagi maru oiba ngasi Manipur ki praja singda kwaidagi mi painariba achoba laina oiba adugumba illegal immigrants khandong nabagi kwaidagi achoba khulai oiba NRC chanahan si haiba kanda Congress na March ki tang 1 2024 da state assembly dagi mai khoi MLA khudima walk out tawraga mapan da thoga press the wangang badudi aigi oinadi aina chumna haijarabada irresponsible people's representative ni haina aina logne haduga ngasi ai congress ki pot tum haijare ko ngasai ojabi mo lai se kari no illegal immigrant haisi moi pallu ya natte ojabi mo kakta natte honorable MLA Sri Kangujam Ranjit taruk lak hena karabani Manipur ki house proceeding fazana khangabani ngang ba haiba sak ba haiba lau khom ba haiba mayamna taba nuaina ba dramatize to ba hai kraba yam experience lebe MLA ne but unfortunately handak the lution kiba last session da mana Manipur legislative assembly da kari hai ge haibu illegal immigrant khandok to ba yade haiba sima handak thame अदोइब तारगदि अइन हाइजनिंगबदि इलीगल इमिग्रेंट खदोक्सिना हेक सरकार पाइबदि लाउरगा लाकपा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन लाउरिगे मतमदुदा कांग्रेस बीजेपी के वखन थादोक पिरमलगा अदु मतमदुदा पुन्न लौमिनरमबा ओजा बिमोलसु ओइरो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सु ओइरो ओदगी बीजेपी की अतोपे MLA सिंगसु ओइरो अदगी ऑनरेबल MLA कमुजम रंजिसु ओइरो पुन्न लौमिनरमगा तारगदि ngasi Manipur ki praja singna laurukdringida masigi NRC se hana torumbusu yadabra sine ba in haijaning is ai khoi masen gi marakta isina tawkiba poto afabo itaragu se ga iga sagai punde mongonda support tawba yade haiba sigi mindset amai ko change tawgi matam lae masine ba as a youth amoin yamna penjedri se Congress su mangaire BJP su mangaire en haijadui hojik paliba BJP ki sarkar ai ngasai hek hojabada haijabado hojik paliba BJP ki sarkar sina tawri sina karino haiba kanda ima lebak Manipur sidi naraga ngak yoraga hojiki lengkhat pangamdraba ima lebak neba karam problem na illegal immigrants infiltration mayam duna drugs ki issues adagi poppy ki issues adagi border fencing ki issues ngasai ki FMR ki issues sigi mayam se loina na thairamaga hojik se kaidauge hai kanda akhoi gi di tawdaba yade karino koilas tharaga loire haibarom da focus tawre adu waina haijaning badi adongi pukta cancer naraga lairaba liver cirrhosis naraba adomna aduga maida powder tharagasu liver cirrhosis kanbangamoy koilas thabadi matam lairaga thasi liver cirrhosis phalaba matungda akoi gi mai jung makala makani adu kanda powder thabiyu
मदुना मणिपुर की प्रजा सिंगना तुंगी मिरोना चप्प याबा लंबी अमा पालिब सरकार सिना हाना सेम दरकार ओय मदु पुनमंगना थैरम लगा ngah ngah की ओइबा याने यानबा मोंग दा हाइतारे नेशनल हाईवे जी चप्प याइना कनाना चटकनो हाइगे गाय यामना ताबदा नुंगाइतबा अखोइगी प्रजा की मणिपुर की प्रजा की थमोइदा लैबा अखोइगी इहुल खमदबा मी अमना ngangadaba बिहार दगी लाप बिहारी अमना ngangadabagi मोंग अदगी नागालैंड दगी लाप नागामिस अमना ngangadabagi मोंग दा हौजिक हाईवे हांगे अखोइना हाइजनिंग बसे हांगेना लौबिरिबसि मांग थाबिरो अखोइजु फ्लाइट टिकट कक्नबा पैसा लेजद्रे बस दा लुपा 7 नत्रगा समपन दा कोइ चचरगे विंगर दा कोइ दिमापुर योगजरगा ट्रेन तोंगजरगे सिनेमा कोइ हाइजरिस इसन नुपी अमना ngarang nan गुवाहाटी दगी आई सोशल मीडिया दा उजबने माउगी सन सिंजु चादबा कुइरे गाइदो मागी थमोइ दगी थोरपो वहिनेबा मतो अदुना अखोइना हाइजनिंग दि करिनो लुरबो मणिपुर गी ngasi लेरिबे सिचुएशन सिदा हौजिक पालिबा सरकार अदुम हाइजरगे हौजिक पालिबनिना ngасai tamona दे हाइबिख्रे पालिबा सरकार सि अदुम ममिंग तगी ओइबा सोमदगी इंजिन लगा पंग्या दे याबा मोइना हायु हाइ कंदा हाइबा हाइगनो हाइ कंदा हाइब्रा मदुमदे आई खंगजद्रे मरम बीजेपी दगी जो लाफोक सरबनिना को आई उजद्रे मनुंग वरी ददि अदु ओइना हाइजनिंग दि कइनो हाइबा कांदा हौजिक मणिपुर दल पालिबा सरकार सिना प्रजा की इहो ngairaga thabak tawbadul tawbiganu हौजिक मणिपुर दल लेरिबा इशू से नखोइना पालिबा लेंगाक असigi यावरिबा मिनिस्टर खरना ममांगी मिनिस्टर ओइरिङैदा खंगबा इशू ngaktani ngasi नखोइगी चिन्दगी करिगी दमकता इशू सिंग असigi matangda वयमता पंदबनो हाइबसि यामना क्वेश्चनेबल ओइबनी अदोइबा तारगदि एन बिरेन हाइरमबनी इलीगल इमिग्रेंट अदुदि आइदि अनोबसि मिनिस्टर नि आइदि हाइरोइ मागाइगे यानदि हाइगदुरिब्रा ड्रग खंदोक्सी हाना बिरेन लाउरमबनी आइदि ड्रग खंदोक्प ngमोइ हाइगदुरिब्रा border fencing tausi हाइबसि बिरेन लाउरमी अदुना आइदि बिरेन गे यानबा टीम दे यावबन नते अदुना आई border fencing tौब ngमोइ हाइगदुरिब्रा हाइबसि ने हौजि लाइबा क्वेश्चन जे हौजि पालिबा सरकार दाइन हंजनिंगेसे होरे नोंगाला सेंदो हारपसु याइको बट मणिपुर की प्रजा खुदुंग अपील तौजनिंगबसे लीडर ओइगेरा ओइरोइगेरा इनसिनबद चटपगी थबक तोक्से असेंग अदोम अदुंगी मांग तारीब प्रॉब्लम अदोम अदोमना नुमित खुदिंगी ngasi खबर द कागज द रेडियो द टीवी द लाउरगा लेरब एनआरसी इलीगल इमिग्रेंट खदोक हाइबसे मणिपुर की इश्यूज नि मस मणिपुर की इश्यू सिदा इंटरेस्ट लौरक्तबा मणिपुर की इश्यू सिदा हेना फोकस तौरक्तबगी दमकता पालिबा लेंगाक सिदा चैबनी एज अ सिटीजन ऑफ मणिपुर एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ इंडियन यूनियन हाइतारे अदुना अखोइना ngasi डेमोक्रेसी की सिटीजन अमोइना अखोइगी राइट खरा एक्सरसाइज तौरप कांदा फाजिन पुनसिनबा नत्रगा फाबगी महुत्ता मियोइ खरन अमु कैदौबा प्रजा मियोइ खरा खोमजिनलगा मदुदा फोर्स अमा पिसिललगा हाइरिबा मियोइ अचुंबा ngangbसिंग अदु मचिन मेनबगी मतमदो मदु नते मरमदि कैनो हाइबा कांदा नैखोइना ngasi ओदिबा एमएलए दो मणिपुर की मियोइ लाख 30 नैखोइबा वोट पिरगा ओइखिबनी नखोइना मियोइ लिसिंग अमा अनि खोमजिनलगा नखोइगी यानबगी मवोंगदा मियोइ सिंग अदुना अचुंबा ngangliba इचिनिनाव इचे इचल कयादा मचिन मेनबो होनरब तारगदि मियोइ लाख 30 नैखोइदा तौरकपा आंदोलनदा नैखोइ थेंगबा ngमोइ हाइबसिने बाइना थमजनिंगेसे अदुना एनआरसी सी चना हनबा हाइबसे हौजिक पालिबा सरकार जना क्वाइदगी फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मैखोइगी एजेंडा ओइबिगदबने मदु ओइदबा तारगदि नैखोइना पालिबा सरकार सिदि थानी चटकनी थाजदेसिने आइना हाइजदुइसे मरमदि मणिपुर की प्रजा हौजिक सावबद लोइरे खरा फगदर तौरुइ मयाम आशा तौरुबसि करिनो अस अनोब सरकार अमा लाए अनोब सरकार दि कैदौइ हंदक लाइबा अनोब सरकार सिदि करिनो हाइबा कांदा वोट मनाकी पीआर लेते हाइबा यानबा थिकागी बिल नों खरा फंगदोक फंगदिन तौनबा ममिंतगी ओइना लाकपा सरकार अमरा हाइबसे आई वंग हंजनिंगी अदुगा लोइसिलकपदै चे आइना अमुक हाइजनिंगसि करिनो हाइबा कांदा आई तमोने केंद्र यावरे कांग्रेस तमने टेक तौजब नचदे ngasi oja bimolna ikhang khangौदना एनआरसी का पलकपसे आइदि हंदकी लाइबा 2027 की इलेक्शन सिगी मैखोगी एजेंडा से सिगुमबसिना ओइरजिरा गायना खलकपो ओरमबसु याय आइना हाइजरे से सब्जेक्ट टू करेक्शन नि आई मदुमन चुमे हाइबदि नते को ओजा बिमोन खनमो खनदे इन उजब नते अदुगा हंदकी कांग्रेस बीजेपी यामना वागनी इलेक्शन दा आई से सब्जेक्ट कसी टॉपिक से मरी लेनदे दुबई थमजगे बीजेपी कांग्रेस हमने वागनी मरमदि करिगिनो बीजेपी कांग्रेस से दिल्ली दति फरमबा यायबा मणिपुर लेमा हेक योराबा मणिपुर की इम्फान मयून से हेक योराबा इचे बीजेपी की सालम थंबान दो असिगी थंबान संगलेन दति मसु दो हंगपान कांगता ngaire कांग्रेस की न मोगी खुबाक से हेक मोगी बीटी पाक से हेक योरपदने खुबाक से खुदन ओंथोरगा खुदन मोइन थोरे सीदने बलूरी से You should have a guts to talk with your central leaders. You should have a guts to convince your central leaders.
Delhi की पार्टी ने हार गबू मणिपुर की नखोई जो स्टेट की प्रेसिडेंट ने ना मणिपुर की नखोई जो स्टेट की सिगी रिप्रेजेंटेटिव ने चल लगा नखोई की सेंट्रल लीडर सिंह तो फाइट तो कन्विंस तो NRC तो गदब नहीं हौजिक तो गदब यार वाई सी तो गदब मणिपुर में चाकने हाईवे हो अदुदी हाई दे देने सोमदा IRB लिखल नहीं हायरे का हराव रची थोक ले ngasi जो ऐने सुमु जबदा लोरे ने IRB की करी करी लोंग दोइनो दे खंग देखो अदो हायरे थोक ले हराव रे अदु इतारदी कइनो मीना थेमग चटप सरकार हायबदु लाय मदु कोई पामजदे हायब अदुना लास्ट आई 1 मिनट खतर लौजरगा आई करिगोम डेटा खितंग थमजगे तमोनी ना बुदी थंबिख्रबनी इसे अखोइना ngasi NRC यामना इंपोर्टेंट ओइरे से करिनो हायब कांदा मणिपुर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस में लेरे मसागी अनरिकॉग्नाइज्ड विलेजेस में हम हेंगलकपा 996 अदगी अखोइगी अननेचुरल ग्रोथ ऑफ न्यू विलेजेस हाइतारे सिगुम मैम से सिदा यामना चिंगनिंगाई ओइरिसे मसी अइना चिंग तम खाइदोपगी नचदेको अइना डेटा अमखक पुजरैचे चुरचानपुर 1969 की रिकॉर्ड लेरंबा मखोइगी विलेज मसिंग जे ओनली 282 ने दुगु ngai बदी 2023 दना 842 विलेज सोंगा हुफु हेंगलिने अदुगा मणिपुर इम्फाल मनुंगदना हेंगलिबा विलेज मसिंग जा ओनली 29 खक्तने सिमा अदुगा म कांगपोकपिदना 1969 दा 179 नैरमगा 2023 दा 721 नेबा हेंगली से विलेज मसिंग से पुनः सोंगा गनि फुनि तो हेंगलकपा इम्फाल मनु मैम इम्फाल क्रिक क्रिक चले हाइसे ददी अजे अनोब खुंदु थोरकतेबा कुमपन दे हेन चै 1969 दगी ngasi पाव दाइ तारे अदगी चांदेन दना मग 164 लेरमदगी 460 हेंगले चनी ग मोरा तरु हेंगले टेंगनोपन 68 लेरमदगी 326 यौरागा चनी ग यंखैनि पान हेंगले सिकरी गिनो सी आइडेंटिफाई तो बम चंगे मसिगी रीजन जे करी नोइस मसी कनाना हौरमेबा सिदम बिरेन पल्ले न हायरनि बिरेन की चमचानी बिरेन की हुइनाउनि थोले हम हाइदुने बट आइना हाइनिंग बदी अचुम तौब मीदुगी पन मदुने हेन फैबा मणिपुर योंथोप मी सिंगु पनगदोय सरुपुदी मणिपुर कन्ननब होनरंबा अखोई मांग थारगा अखोइना उजदबा अखोइना खंजदबा खरा खुदो मी थिलगा ताकपिरंबा ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन पनमना सरुकचाम हेन फैसिने बाइन हाइदुसी अदुगा अमना क्वाइदगी नुंगाइत्रिसि करिनो हाइ कांदा ngasi मणिपुर की प्रजा सिंग आइना अपील तौजनिंगबसे ngasi पालिबा सरकार असिना मणिपुर अखोइबु कनखिबा मोरेदा चलगा वैली की प्रजा सिंगु कनखिबा अहिंग नुंथिल तुमदना बोम मरकता मयाम हेना बाइरेन चटखरबा कमांडो ऑफिसर अमगी खोंजेन ताखरबा अमदी याम आनन कोई थवाई न पोंथा पीखरबा अदुगुमबा मणिपुर की पुलिस ऑफिसर मयाम अमदी कमांडो की ऑफिसर मयाम कमांडो की प्रेसिडेंट मयाम मणिपुर की IRB पुनमक से ngasi की पालिबा सरकार से इखंग खंगदना मणिपुर कनरुबगी र खंदे विक्टिमाइज तौबा पोस्टिंग तौबा कांद सेरान तुरान तौबा खरदी यावरी मसिदे प्रजा सिंह खंगबा मतम ओइरबनी ngasi मणिपुर असिदा अखोई मैतै अखोइना सोउद्रिबा नत्रगा वैली द लेरिबा इंडिजिनस अखोइना सोउद्रिबा अमर खरदी सोइसे सोक्ते हाबदी नते बट अखोइदा याम साथीना मदुगी चैथेंग फंगौद्रिबा असो अपन अतोगी मति कैजुअलिटी वांग खिद्रिबगी मरम से करिनो हाइबा कांदा खुट्टा सैदु पाइरगा नाखिबा अदुगुम्बा मसा मसाना मणिपुर नाक्तबा यादेना थोरकिबा अदुगुम्बा विलेज वॉलंटियर मैम तोंगान तोंगान ऑर्गनाइजेशन लेख्रे नौना थोरकपा नाक्तनी करिगिनो मणिपुर कंदबा यादे आइगी युम कंदबा यादेना पाइरंबा उटुप थांगतुप नत्रगा चैतुप तो पाइरगा थोकसरकपनेबा सोमदगी कापथरिबसिना करिनो हाइबा कांदा अपामा मखनगी कुचुकलाई सोफिस्टिकेटेड वेपन मैम पाइरगा मदुगी कापथरकपा कांदा अखोइजे नुमिर हुमनी खक्तंग हाइदबा इसिनेनाव मैमदुना हौरामद्रबा नत्रगा लेरिबा मणिपुर की पुलिस पर्सनल सिंग असिना मदो प्रजा सोकपा यादे हाइना मैखोइना डिफेंस तौबिरमद्रबा मणिपुर से अखोइगी वैली जे नाना तुममबसु यारे नुमिर मरी मंगानिदा मदु मयाम कनखिबा मदुगी होनखिबा पुलिस ऑफिसर मैम विक्टिमाइज तौरकपसे हंदा मसिदे ऐ मणिपुरी मोइने आमना थमोइसंग नुवाइजदे करी नुवाइतबा लेबनो हाइबसे ऐ हंगिंगे अदुगा अमना मणिपुर कनखिबा उतुप पाइखिबा चैतुप पाइखिबा इचिनेनाव सिंग अदो मिटोप नते मणिपुरी गाक्तनी अदुना मणिपुरी सिंग अदुना मणिपुरी कन्नब होनबदा लौखिबा थौदांग अदो पालिबा लेंगा असिना मसक खंगबिबम थोई मदुना मदु खंगदबा तारगदि तसेंगना मणिपुर की प्रजा की अचौबा इहौ अमा लाक्पा कांदा पालिबा सरकारसना खरा वागनी अदुना मसी हाइजरगा आई हान ग्राउंड से तंसिनजगे ओके थैंक यू वेरी मच मखा चथजबोइने ओजानी केंद्र लाक्सगे ओजानी केन खोइना खंगजबदा नॉर्थ ईस्ट रीजन द फॉरेनर इशू की एग्रीमेंट से ओजा अनी नि को कोई असम एकॉर्ड 1985 का मणिपुर एग्रीमेंट 1980 1994 से सुमाइना लेरे दुगा ngसाइगी अखोइगी मणिपुर की बेस ईयर की सिसु चाही जे 1951 का 61 की सिगी जयेत नब सिमसु जा दुमक लेरे मसीमनसु सिगी को सिमनसु अखोइगी कैनोसी NRC से चना हन
ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯌꯔꯗꯤ 1971ꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ 1985 ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ 1980 1994 ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁ ꯌꯔꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ NRCꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯆꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯄꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯀꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯕꯦꯁ ꯌꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯉꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤल ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MSUꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯇꯧꯕ July 22 August 5 1980 November 9 1994 सुमाइना तौब लेखरे अदो मसी हुजिक फाउबदा अइना ngसाइगी ममांगदा कोई पैनलिस्ट बयामना थंबीरे अखोइदा पॉलिटिकल विल अम संगेबा लैरिबा मियामगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगसिना मियामगी सेंटिमेंट खंगबा प्लस आइगी इरमदमजे नुक्सीबा म संगेबा सी वाटपदेने लोइ लाइजे ओवरऑल थोइबा प्रॉब्लम मयामसे सी आइगी स्टेट सि नुक्सीदबा आइगी इमा लेबाक आइगी प्रजा से तसेंगना नुक्सीरगदी मणिपुर की इशूजिंग जे मथंग मथंग सोल्व तौर चखिदौनेबा इशूजी साइडलाइन तौरगा सुम लाइब पोसे सिदगिनी हाय तारे अदुना मियाम की रिप्रेजेंटेटिव ने थोलेजिंग सिना हुजिगी बर्निंग वरिबा इशूजी दा फॉर एग्जांपल आई थमजगेबको सिदी पॉलिटिक्स की चाहिबो खोपदि नते रूलिंग पार्टी की MLA मयाम सिदगी हुजि फौदा स्टेटमेंट अमता मरुन अमता लोनबा ताद्रि हेबा अदगी नान MLA अमखकना हायबदा याम थुना तौननबा कई मान हाइबदी NRCबु तौनबा होटनरी काइन हाइबसु याविको अदगी खनरी हाइब याविको अदुदि मीडियादा पखुमदा खुमबे वाने मोइदा तसेंगना पॉलिटिकल विल लम लेरकांदा सी NRC तौदना नत्रगा कोई इलीगल इमिग्रेशन जे खंदोक्त्रगदी सेंसस तौबो यारोय काइन ओपनली लावबसे लेते अदुगा कांग्रेस पार्टी गिदी वेरी क्लियर आई हाइग्रे अदगी मरक्तुदा आइना ओजानी के नाइना याम खंजनिंग बा पॉलिटिकल विल की मतंग जे हे मयामना अदुम पनबसिदने ओजानी के नाइना खंजनिंगना ngसाइगी कइनो अमा थोले कैंडिडेट अमा थोले मासे माइ पाए कारे अदु नेशनल पार्टी दा लेपगा माइ पाए अदु मंगोंद पॉलिटिकल विल जे फनेयामना लेरमगा सु ngसाइगी पार्टी के आइडियोलॉजी हाइबम खक लेयेबा सिदा दुम मचु संगीबगी ममीसिदी ओजा याम चाउना ताइको अदुना पॉलिटिकल विल जी कमाई तौदना मांगिनो हाइबसे आई पंजरके सिने बोजा आइडियोलॉजी दादी पॉलिटिकल विल सी मांगहलोइ के हाइ तारगदी अखोइसे नेशनल पार्टी सिदगी खितंग लाथोगा लोकल पार्टी मा तौदी करी नते अदुगी पॉइंट दु लाक्सेगेबको ngसाइगी अखोइ इनाउ सुरेश की दai सप्लीमेंट अमा येत पनतबा कांग्रेस पार्टी की दी ngasi बौदा दिल्ली की लेवल दा सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल दा थेंगनाबदा अखोइगे बीजेपी का कंपेयर तौबदी यागेरोयबा मरमदी अखोइगी अतेनबा हिस्ट्री सिदा हाय तारेको कांग्रेस की गवर्नमेंट सिंग ममांगदा लेगिबा अखोइन खंगौबदा अखोइन खंगौदा ममांगिदी खंगद्रेको अखोइन खंगौबौदा कांग्रेस पार्टी की मणिपुर की ओइनदी एवरी इशू दा अखोइना दिल्ली दा चैलेंज तौनगिबा ngaktane अदुगुम ngamba लीडर्स मयामम जो हुजिक सु यावरी स्टिल अदुम तौरी अदुना बीजेपी की हुजिक लेरिसिना पूरा पपेट ओइरबा गवर्नमेंट नेबको अदो मोइगिदी एवरीथिंग आदगी थोंगगा लोइसलगा पुरागा सिदैसिदा तौबनी अदगी फन खरा फंगा कांदा से हदतजु विलेज मयाम अमगी अखोइगी बॉर्डर विलेज गिरा कइनो पैसा कायरगा तौरेको अदगी ngarang nahan 2400 crore कइनो मको सुमाइना फन सिंगसि तौरकांदा फन सिंगसि लौरकांदा अदुम अखोई इशूजिंग के साइडलाइन तौर थमनब होनरपसे मसिनी अदुगा कांग्रेस के बीजेपी का कंपेयर तौबददी आई इसागी मोट हाइतारे आइनी यानिंगदबदा अखोई कांग्रेस की लीडर की दी तोंगान तोंगान बे एपिसोड सिंगदा माना दिल्ली नत्रगा सेंट्रल लीडरशिप का स्टेट की इंटरेस्ट थेंगनगिबसे मयाम हम लेखरे आइना पंद्रगसु मयाम हम खंगबिरेको अदुना हुजिकसु स्टिल अदुम तौरी अदुगा पॉलिटिकल विल की वाफम जे लाकांदा पॉलिटिकल पार्टी दबु फत्तबा इंडिया की अगेंस्ट इंटरेस्ट वाक तौबदी क्या यावदेको अदु हुजी अखोइगी मियामना खल्लगा कारैबा म्यूट सिंगसे सि हुजी पोंग पोंग साइबा बर्निंग इशू जी मांगदा ता लेरबनेबा अतैदि तोखरो इशू दि मणिपुरदि याम लैयेबको लैबि इशू दु लोइ लखलगुमसेबा हुजी तारिबा सेंसस की पोचे
masing thibada once yaw gitardi akhoi gi survival gi question ne hojik lai se Yes. aduna akhoi leaders sing jina thok pai mahuta hojik se laikai da lila ta nu ba pisa piri ai mi maming palaga sai zero ngang zero ko लेबा के लीडर मोय का खबर पादबरा टीवी यंगदबरा लेबा की इशू जी खंगदबरा बा लीला तो ओइना थाबन जुंग ओइना लुपा लिसिंग यांखै पीरी लाख मा पीरी तौगनु हाबन ते सीजु एज ए पार्ट ऑफ द कहतरे सोसाइटी द हिंगोर मिन तौगदबने बा अदुम द एनकरेज तौ लेरे बा पब्लिक त मसी अवेयर ओइना बा पीर कांदा ए सिन कदोगे द हिंग इलेक्शन की द इना पैसा पी होरगा हिंग हराव कुमै दु सिलन गरबा सक्सा हैजाना बदु तौहिताटी hayeng election matam da ina kauraga vote tawgadabni haiba yanabane ba adu natte ba adugi politics tu tawraga di akhoi mutlane ba akhoi no jik lakadoi di akhoi gi praja sing na su haigadabne ba ai gi MLA tu ta nangi stand kari no clear oi wona nang NRC gi ro census ki delimitation gi laiba issue ji da nangi stand kari no nang adu ngamudur di nang pham thado natraga nang matang no bole pakano ise hai masang he ba praja se koi gyan ta ba yare habni da natra di MLA खत तो साउगा देबा कोई प्रशासन सिना तुम ओनसल लगा मदुदा नोंग तलेबा की इशू जे डिस्कस तो देबा बोइन तो इसे आई अदु पियो दा पियो तो लेरगदी कमाय चखतो नो हाबनिदा पॉलिटिकल विल हाइसे करी नो दंग सागी पॉलिटिक्स तो जरी बा मियाम की मिहुट ओइरी दुगी मागी थामोय नुंदगी आईगी इमा लेबाक से नुंसीबा आईगी लमदम जी नुंसीबा म संगे हाबनिदा अदुगी विल दु फजना लेरगदी असेंबली द मयाम खदो बि तुमि लेदोइनो असेंबली द फमी बे MLA मयाम दो ruling was no opposition no shunu ko kai je city ruling party opposition party loina mak manipuri interest to bang akte ne ko MLA me amse adi moi hokole moi resolution lo wi aina aina nga sai thamjagi duni akhoi gi congress ke MLA TS location da mana propose to motion do to budi appropriation bill khana bada to bani ko adu da resolution lo je ka adu tabi ra kan da ruling ke MLA to jo hokolaga madu esi tausi na haibiro habini da madu leba ki interest ne ba loina silent le bane ba ai gi adagi kanu dagi center dagi ngatra khoi leadership na hairik tadi ya di haibagi pot ma kaksangi ko adu na sigumba leader sing sina miyam gi luching bo ina leiring gai di akhoi yam thunu mulani na ngai di khana discussion da di matam khara leiraga hairam bane ko matam kuiroi sai manga tara da mut pagi phibam da la ane ba sidi census hujik tawsallo hujik illegal immigrant citizen on thokrani political power moi pai khrani loire political power pai gi numit loire ha aduna sigumba pot sida khangna una tana khangdi udi ha bidi yaro ko leba ki interest to bugi mohutta mai magi election gi yeng kan da praja laina nabagi to bo thola iba ko sigumba mayam se leiragadi karingmo manipur mu targadi aidi hujik leiriba government se BJP gi government both center da leiriba state da leiriba sina manipur mut ki bagi responsibility whole responsibility moina pu godabne ba adu natragadi yar roi aidi political party amma khaki wanate each and every representative mayam je moina hujik law godabni street ta kaido bagi CSO mayam na thoga law dino moina law praja mayam ko tung in godabne ha ba aduna sigi clear cut state nama leitaba khoi gi leaders jing ji sai tha bagi matam ma yaure sinida ngang ga sidi tabi baza na te ba ado kana na ngang ga de suresh na ngang ba de gi akoi gi editor na ngang ba ni ngang go yaroi mai gi praja mayam to praja mayam no ho godam ne ba nang iste law tho na nang yaroi hai biyo ba adu hai be mo de salaga ai nga sa hai to pasa ni lai re ba akoi gi praja jing gi su ado ga praja dam tai na ba ya dam ni na ai gi leader jing du na ju nga sa gi lai gi hai ba gi tau lei re ba even bole ko do thol ko mi khara bauda ai di karor su paire pesa vote lei do ram ne na manipur ki situation je understand sung tau dana politics ka je loi potha bi ro sung tau thola no na haining e bai di ko adu ning sa gi aina political will da lai do adu si di survival ki question ni adu ga congress ki di yamna clear oi huji aina mamang ne thamgre do ojabi mulgi letter da ina sai pal hogda bata na sai gi anchor na di pan bire foreigners tribunal ma sem da ka oi ha ma haire ko si immigration and the foreigners act 2025 ki makhada si mayam da ka oi re foreigner detect tong na ba adu ga mana point ama su palli illegal armed groups must be control na point yauri ba my letter home minister da ibase si da never loina la ka doi se sai illegal armed groups mayam sina singilam sidi ayama control to lei re everything aduna sigum basi control to duni haiba amaka yaw base basi laboratory kitang akoina naina kan dang sai whole issues en compass to re na admaine lowi ko adu dagi lo in root cause tholoi myam se aduna hujik lei riba BJP se aina congress amoina natte ai manipur gi praja amoina
ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯉꯝꯒꯦꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯖꯔꯦꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯟꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯧꯒꯠꯂꯒ ꯄꯣꯁ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯆꯩꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯉꯥꯡꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯧꯔꯒ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯠꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯣꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤबिलिटी ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭रेꯁꯀꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯚꯦरी ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯈꯨꯝꯗ ꯈꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯔꯥꯡꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯀꯣ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯆꯠꯄꯤꯔꯣꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯆꯪꯉꯨꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭रो ꯁꯥꯏꯇꯣꯟꯗꯒꯤ ꯆꯠ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯅ ꯀꯥꯎꯅꯗꯅ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯑꯥꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯌꯧꯅꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯀꯤꯕꯗꯩ ꯆꯠꯇꯕꯅꯦꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃꯈꯛ ꯎꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯎꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯅꯨꯡꯃꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯗꯤ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧꯅ ꯀꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯄꯈꯨꯝꯗ ꯈꯨꯝꯃꯒ ꯊꯩꯗꯣꯛ ꯊꯩꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯍꯧ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ NRC ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ NRC ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯦꯁꯨ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ MLA ꯅꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ CM ꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯁꯤꯝꯇꯪ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, thank you very much. Thagachari Oza. I Oza HEMCHANDRA da lakchage. Oza nakal amaromda khoi hauzik lairibasi political will sima pura fail oire habasima Oza yam mayek sengna khange. Akoina vote piraga people mandate ta akoina thagalaga kagi be representative ngaktaneba. Amakhoi je chumthoke haragadi akhoi gi khutta lairine ba. Bangladesh da haukiba ihau Nepal da haukiba ihau Manipur gi June 18 haise Oza. Ozana su dum panbiri ko adu ai di sum yeng bada movement si iho ma lakani ka habse hajik lai di situation ji da ithaja deba kai no hai matam da loi ma politicize tawre ba June 18 gi iho do lak ke haraga di na han lak pa yare boza still kai da wai latrino even nahan ai su si balu gi um pha ba lakadra singdo hai gadra di khangde nahan singjamai assembly constituency gi da imagi mairagi akhoi gi oza sujata na warol khara thamu bagi damakta pressure da mabu seng do hale adu da lai riba will do NRC gi will da lai min na seba adu da magi yum da thobjal liba mayam do lai roi da phau ga da bajaga da phau de phau roi da bajaga da ne ba phau na ri je sina takpadi June 18 gi movement ama lakani ka habsi di oza mang da phau ba mang dre ba koi kai no da zani ken habdo hojik yaksang loi gi ba kuire Tabal loidri, kaino loidri, amta loidri. Ina kung sinata bada kana gumba akogi MLA magi nupi una basat kani hai.
kaido ba chatoi na ka ai yum nu ising change mangon da sembio haidoi nai loira wa oza loira bani oza hajik thaja biri braba khoi movement am la kani habgi thaja base oza lairi braba si pressure se khoi na pidra gadi oira roi habji khange ba adui tar ga so oza id June 18 gi keno si di dugum ba iho ma la kani habji di ne thaja de kai gino da ai gi assembly constituency gi MLA am to sok pa ya de ba kalle ba oza kari ka main thambini masidani he koina isa da he hajar is people's miyama is ne swer pada gira hai ba question lai is masidani politician ama vote le kone na lai thole haure social work akoi gi khongban court person ma haure mayam sina hangi je ma je lai le su kyam haire Indian constitution gi maram da mat naina rabra adugi experience kyam leire kyam par ba mino magi kari kari hang na deba ma se lupa crore kya pai ba mino yes bole bam dai sida mi ji na hang ni ji bo ba adu dai hong no swere ba aduna swere pani na lupa crore kuntra changna ka gi ba nuba aduna miyam se kari ni urang da ge kari ni urang da ge ba sine ba nan sujata gi matang ba su som pandya da basi hatan pange tore ado masini pressure ha chi da di maju kire ba mu ba chi da di sum le roi ta yum mai ta ge ha ke duni tuga ge nga ge hat ke har ke duni ba adu da di ge da lan ge ra ai shoi gre na hai ba ta re senior ba lady ba manipur ge situation se hauji hai bi kan enkarna hari du mai na madugi thona do laiba ki obe issue sing da puthoro adu di singyam mai gi adu su mi kujo khar gi wani da loina mak singyam mai kendra gi wana te ba like I amal ki wane ba aduna adu gi poto adu gi thona do miyam gi oiba asigumba issue sida thona do utpiro adu ita ga di yes chief minister gi laikai ni chief minister gi kendra gi mini smarting tui har gi ba ada hoi haure matam do ningjangu bagi kana ba su leitre adu bo hajik ori ba film city yam pitiful oi ba haitare ai khoi luching ma sing ni hari si su mi gi phurkha ko yaw dum sum u moi to er to ba handa mota chief minister khoi de gi khoi myam chandra lairi ba MLA myam duna yana raga ma o hengadam ne na moi na khoi gi leader do hapsa ga do wan khanja ga do bu do kana na khalli akoi bhap tate minister kana kana na asonde gudom thila ha pai mi loina ma khangna ba ngak tane ba se ado sigum ba phim sida akoi na ma khoi ki tawduri ba sa kai no ado yam pitiful ba phibam ma dane lai se adagi national highway chatpa si athing ba leite au hai adagi yare ki bi chatta bani yam ikai ninga ba ma ka hai ge ba chatpudi chatle ba ko national highway sida sidagi imphal dagi sekmai police station phause koi gi passenger bus ta natragana nai kari sing mi sing chatle aduga sekmai police station mamang dagi BSF ki rakshak bullet proof gari manung da mi tara kunja ngari namadong namhalaga koi gi kangpu pisin lanthoga senapati police station da khamaga adudagi amu gari tong sakhibne sigumba sigi thakhidabu maral leiraba mi amadongna smaina sum sibu si phim sibu si yinga mi brai bani da aduga su ki bedagi chatabani moi chatlo da na duti kari chatte si yam akhui di yam feel to yaba masi ai gi ngasi paper da su ai ni i khibani smai to ga chat ga leire mayam se moina chatli hari do masi ne sigi phim si da akhui kam kuina chatduino koi mino uba akhui di uda koi actor kari haini haibam khangdaban kham ngamdabam fawe aduna aikhoi gi isani isagi warep lojrak tabase patam sangai aikhoi gi luching bani haibising sina makhoina miyam gi damak te yenga warep tu lobiro dili na lorpo warep tu na aikhoi swai da sum chat lei base masi miyam ni am pamdre masi dani masi hairuraga kari kari harakada ke ai ju mudi ai ju khangde hairaga haira ada sidi miyam su u wane warep se lowo ba makhoina lowo warep tu da miyam do ilaga chatse ba
adu miyam na indri si ju kai maram gi no ai je moina bhot ta paisa pir ga lai gi ai dana miyam ji moina hain kai yaw ai ju di yaro hojik lai phibam ji masi ne ba moina hai gi sunu yadre handa adu ugi somda BJP laina MP election da Dr. Bimol amuk tu widi bu mong da dum hela sakhi ba mase miyam ne pi ba mandate ne ba miyam gi kano ne ba adu su handa ki mikhal lakadur ba 27 mikhal sida kari wore ka de ge ha si su koi hangam de adu yam lu ba amana ai gi people sing sa gi vote lepam dai da mi do kayam hairage qualification karino kyam qualify wore na hang bagi mohta rupa crore kaya pairage na hangim ni na handa ki lakadur ba election sida su pendana lising ani ni manga bisilak pakanda adum pigi bagi mong du neba masi neba handak semi ba lenga kusem ji chu miyam gi dam yang ga miyam chu ware ha na sem natte loye ba pedi maram di mase ha BJP gi dam yang ga sem ba lenga ne BJP phaler bi dam to sem ba lenga ne ba aduna masi gi manung si sida makoi masen ji leadership kan ba si baw da sai na ba leira banina kudu mi thilaga tawre tawrasanu phare sisu aina dum si platform khis da haja khemni lambi phatte na matam dam ya nai ba yam law kheba sidi lambi sidi tha ani gi mung du loi seng gi ne do aduga vote me da di ngasagi BJP yam paye na har ka du ne ba mu adu sini hojik thabak hapchin na ba gi damakta thabak to hapan nang ba nang da ba that's another question aduga masidi hojik IRB battalion adu ko ni adagi primary oza lising adu lowni se haigalai ha haigalai se hapang masu pai ada hapok do su pai BJP gi oinadi government gi oinadi hapok dre dana interview ga tawrani nang hodre di aru de yawru ba mi mayam do mai phukhaw do dum leirane aduga hapang ngam ta ga su hapok ga su madu mai gi phukhaw do dum leine ba aduna sigi policy se smai jum chatharaga daiba ngakani dunadi masidi ning makai ningai ni aduna aikoina aikoigi luchingba si karamba mioibu luchingbu hen ga dege haise koi munna khantamina ba monadi mathau taraba na khalle ba asomda lupa nukunthagi wari dunadi somdadi miyamna matam dudadi lawgiba numit mari mangani du baw dingsang hawo saram be aduga magi yonthokiba haktudi somdagi nairaga sanar bakandadi amu pendre na harakani masigumba phibamse amu ana oidana bedamakta khoigi mirep si khoina thagat pamatamda mihutse khoigi mihutse khan matamda miyamgi nungsiba leiba haitare ko maraibak nungsiba ngasai janikina so haibado maraibak nungsiba isiga party nungsiba duga changdum na bayar ba maraibak nungsiba side top makhalgi mi ore kadam neme ado masadasu madudaga iroina raga haurakpa mi do yengba ma changeba rang nahan kai no tika khar tawraga adagi kari kino supply khar tawraga lupa crore khara makuta paira kanda bu lekone na social worker ne na thorp singdu aduga lisang sena maraiba ki damu tu honarakpa mi sing aduga changdom na budi yaro ba akhoi si akhoi gi luching musing si select tobada koi haitrabra haiba sinebo ko koi sida koi na filter reise aduna handakti koi se ngaksam yoruba jati amugumni aduga sisida yenghodraba khantha hodraba lupki doineba soidana aduna lakadoriba election singsidadi masida pulap leire akoi khodimak politics haiba sigi manungda loinamak leibanina akoina masibu afaba mongda semhouba mathau tariba maramdi ai politics yaude vote lepte na ai politics yaude haiberoeba akoi khudimmak se masigi manungda loin chalibane aduna masi phanana ba semkat pa haiba se miyam gi siu daitem sawi na is my thamjage okay thank you very much chelakpada ina suresh talak jage ina suresh subject si tasingna akoina haidi mikhalda karamba mihutse khangada ke habasi tasingna masigi achauba aran ba makhaki mami ni ngasi khoina thengnari base as a youth leader am oina kwa haidi politics ki matang da su ina suresh adum mamuta na khangbiri bane aduna lakadori election sida khoje matam ju laitrabane aduna as a youth leader am oina mikhalda karamba mihutta ekhoina pigadage haibsigi matang sida kitang khoi hongdok hongjin haidi
मियोइबसे लोइमक फ्लेक्सिबल ओय लोइ फिजिबल ओय बंगाक्तनी तंगाई फदना लइबा कोई प्रिवेलिंग सिचुएशन जि येंगा कलहौद्रगदी सेंसस से दुम तोक्संगी तारगदी कोई डिलिमिटेशन द सोलक पाइसे अखोई कयाम सोकदोइनो हाबसे मसी अखोई काइदी अखोई खरना पंगवादा वाबा वागदब मीना दुम वाददना दुम चौकरी कल्लगा दुम लइबा सी मतंगदा के हाइनी इंखलइबा यूथ सिंग अदे नौना वोटर्स चलबा सिंग सिदा करी करी मैसेज ते कमाई पिनी ओके आई थमसगे छे होजगी येना हाइबीबा ऐसे यूथ लीडर्स इज हाइनिंग दब हम फेसबुक तम शांद्रान इन रखने यंग पैनलिस्ट हाइबियो हाइंग तगी आइदे अखोज लीडर्स ओइजद्री को हम नहा ओइजरी अदुगा नहा मोइना इन उजबसी हंदक लाकदरब 2027 की इलेक्शन दा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कनाम लारो सिमा मैम ज्ञान ताबिरो दिल्ली न सानरा केरा दिल्ली न जगोई बन सारजु दिल्ली न चवा जपी फन थिलागजु एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी नेशनल पार्टी एम तन सुपंग फंगरो सिमा क्लियर होरे नंबर 2 अइना हाइजनिंग बसी करिनो हाइबा कांदा प्रजा सिंजे अखोइना सुम सोशल मीडिया पाइजब उरे बीजेपी जो खीरे कांग्रेस खीरे बीजेपी खीरे कांग्रेस खीरे मरम लोई उरे मोइना सानबा ड्रामा लीला लोई येंग्रबा ngaktane प्रजा अदुना अखोइना हुजिक येंगदा उसे करिनो हाइबा कांदा बोट मनाक्तनि ngasai tamone ke na thambiri do ai gi ju ai jaga do jedum thabal chonge hai ai chum taja bad tam thabal ni khangde lela ni khangde boat manak si hengale ba sim lela party ni sorok padi ai koina hajari se mo khoi gi buti poinu tha oram badi ai but March April May si ke no angang singi academic calendar da yamna importance oi ba mo khoi gi matam mamne ba mo khoi decision making process da ngasai gi 10 kamu su haidoroni 12 kamu su haidoroni si kan da mo khoi thaban chong lei tar ga mai pun si da kari taw de khan bai wakhan du changaroi ba maram de ahing chupam jab thaban chong roni jagoi saroroni sei taroroni halak pada ma decision lo ngamaroi aduna sigumba election manak ni haira haira harau kumai hengali se maside khwai de ki maru ba dai da pugdau di kana no haira kan da leader di masana mathan da haijaba leader di choi oi da ba o paisa di am param bai ai sai tamona hai kre tamona je hai ba do paisa ke am pai ge do akhoi rom de du hai de smai yum di ke am phajai gari ke am lai jcb ke sure gai se som da chatle ba are da khoi tamone ke no kem lai jada ba di le pal loi dra bai nai jeri cham cham na ade adum cham na sine ba aduna manipur ki praja ki mindset lai se kaino hai kanda ai vote ke du da khangde nrc khangde no illegal khangde ai gi di hai ngai na khubi jin namam dai da chonga chapi do masing khara yam halu som da lai re si lai ri mai de ke dongni na khoina 2027 baw di vote thada ba phangam bai ai 32 da di vote thada ba phangoi sine bai na hining si praja sing da si praja da chai hai ban amuk chulak tu ni praja da chai je ban te appeal ni manipur kan bahai se manipur gi mioi la kuntra gi khut lai nrc chalnan bahai se manipur gi praja gi khut lai maram kari gi no hai kanda kari go nrc je handak tawdre census ju ethu ekhala se manipur gi oina some special consideration dai tare khoi irang gi khot gi ni amar gi ni hairaga adu hek mathang gi vote loi bugde dum compulsory tawra ne adu kan adu adom na piru bo vote ge adom na loki bo paisa do aduna kai done najati yon bagi noi dai ta pu ga dong ne sine bai na hijaning is aduna young voters sing the soina appeal to janing musi kai no hai kan da hana di kai no hai kan da akhoi di ima ipa na hai ba mi du dum chat pa akhoi ba di congress ki thadaram mani na congress ta bangam namba akhoi dau di bjp or mani bjp da bangam namba simadi handak ki lakadar ba election di tagada ba mami mande aduna masi su tahan biganu aina hajaning base voter chali ba mi khudimak se masana masagi decision process da decision lobang ngam ba mioi ngakta da ni akoina voting right piri se aduna adom na akoi no na vote thada gadar ba madi naha sing da ina hajaning base manipur kan ba base naharon singi khutta lebini youth singi khutta akoi india is a very young country ni adumain tawdana manipur su young state amagum ne amarom da hai tare naharon masing yam ba hai tare youth na aduna akoi youth singi khutta lai aduna vote thada ba kanda natraga vote pi ba kanda chak yamna pijaba ade hidak yamna pithakpa ai phajade ko hoije adu bo lila yamna sanabi ba adagi stage ta ngak drama to bo kamu da vote pi ba dum topiro kwai de khoi ni yeng da si hoi democracy da afaba candidate ki mage qualification na ta criteria di leite but na sai tamoni na habi ba lebang si ba bese lebang si ba si nan mai adum ma thokpa thika taw le roga supply taw le roga tha manga da phat ka thori mi dum lebang si ba natte lebang si ba hai ba si masagi blood ta yauje ga ta ba magi ngang thorok pa magi tok thorok mo mo to da khang ga dawni pura talan saram da ba yai pesa pairam da ba yai thika tarum da ba yai aduna
सी मैम खंबीरगा वोट पीबीयू नत्रगदी मणिपुर से याररोय अदुगा ngasai ai matam su yam logjaroi ngasai tamoni na palakpa point khara da ina sum hygienic ba hitare si ya lahudragadi yam phajada ba ngasai gi illegal arm group kana ai tamone ke na haibu ai madu kakpadi na chede ko illegal arm group ngasai gi ojabi mo na haibu do ai de madu self contradictory male magi statement do congress na uragadi chawgani amarom da marandi keno illegal arm group haitaragadi illegal armed group si manipur do je khoine khangi se kana su tong duni kamu sune pan ma de la ko kamu dune su tong mi du kana no matam mamangi former chief minister sri okromi bo matam torom ne aduna adugi poto mak khuje mak focus tawji madu khantok no honna je ga hairak pa madu action tawji ga hairak pa si masidi ta sena congress ki leader amana ngang magi statement do congress ki mp amana kakpra haina swaina khan bane ainu ujabani ko in haizari se adagi amanga sa 1951 1961 ki se sidani am maru oi ba wa ma palak tu 1951 1961 ki akhoi ki kano se akhoi base year se mam loina problem lei haire sigi problem sidane akhoi na kauram badi ai chupchanpur da 2017 ki election mamang da chahi ani more than 600 days Chupchanpur da MLA mata khongda bang num kita base kana gi matam da no madu khongda raga Chupchanpur da development work to hogris mam nixing be Chupchanpur da mioi kya no shibagi matang da base year gi matang da Manipur people's appropriate bill gi matang da subject to correction 2000 adu gi 2015 da gina 17 vong ni ko lai do sahi ani he na MLA mata na Chupchanpur da chenna ga wangang ngamde chatpa ngamde ba kanda madu gi photo 2017 da former chief minister N Biren na hek sarkar pairapung madu yasin naba poraga development work hokre ne si Biren thagat panate Biren thagal er kane si mayek ne na sai gi laidam ba problem to solve tori ne akhoi bu kanogi mamangi sarkar ama haina si United Naga Council na karak no economic blockade to kisi bo 130 days 100 days bam to ki si ga se loina mak solution laga chingam jingtam gi marak ta leiba madu gi khena ba ga loina bridge tora ba matung da khoi gi administration je yam fajana tawrak pa kanda honorable former chief minister na asai gi khoi kari hai tare manipur gi leiri ba issue mayam si madi tongan ba social activities ba am tawrak pa de press ta leirak puni loina ta moina khangi sumaina loina khang ba hai tare ground reality mayam se aduna illegal gi post si mana puthorak pa ne aduna illegal gi post si puthorak pa sauri jen ngana no illegal kambu ne aduna illegal na back tawba MLA khara duna separate administration tangda da bani na sign tawraga madugi mini dum onje laga huji ki deputy chief minister p hare da tamone ken sine ba huji ki sarkar jina adugi matata manipur da sathiri je mangon da piri base mayam nanmai tv da haina de ai ngasi haijage huji deputy chief minister oiriba mitop na lawba nu pi se aduga aine yadaba organization hai tare nongi yam kapsilak bu kambu je sigi kangpu pigi madam ji da piri ba phamje mayam na kauram badi ai rural development and panchayati raj adoi tarak de makhoi gi tiger road makhoi gi german road mangphau na roi hai ba yagadra yes masigi manung je hidden agenda karino state government parliament state government madu gi agenda karino adigi moi git kari tamo tribal and hills have ka no moti e tribal affairs and hills tu madu gi do atop chingi ama leina MLA madu da pidar mo na loi pisil le kari no mo na loi pisil le kari no ma se state ki deputy chief minister ne khoi yare ba RDPR ki minister ni ju yare ge ba muti e du jo khoi yare ge ba luri di manipur ki history da nominee khallaga secretary da nominee du check sign da ya duru bra natraga file su ya duru bra nominee du na secretary da nominee phame hare je deputy chief minister masi karam ba lalong no ba sigi manung da leiri ba por se kari no si khoi nei ne bam changa bani ko si ju lalong amani ko masi india ga mena sanari bra state sigi lusing bu sing sanari bra dei khang de but masi yamna questionable oi ba pot ne adugi matung da mai khoi nei haining bu se kai no hai kan da ngasai gi sing gi kanu si ju man loi passion gre adi RDPR ju passion gre RDPR par ga de khoi municipality gi adugi ada gi mayam la ma kayam khangam ma ga da ge ai na ji ma bu challenge sok ju ba natte ko in hajari se akhoi gi manipur gi leiri ba akhoi gi local body gi mayam gi leiri ba pot ari ADC da naga ku gi leiri ba issue mayam si da ma RDPR par bani na mana tong ni mo torok pa kan da mo issue ma mo thoro oidra si maina si ko maram cha cha da na pangpi da bisin ba aduga them bagi mong mo ure ba seng na idi seng na them bani na lowe ba sai ta mo na de hai mo idu withdraw tawdri mo na pi gi statement separate administration tan gi bagi pot withdraw tawdri adu separate administration de adum leira ba ne bu si manipur se
mayam si hai duna yu mai thabi ganu but separate administration manipur leire maram di karino amana cookie gi mantri na cookie gi yum da phamaga mai sasan tawba impan da lak tabi da sasan tawba yare hujik adigi akoi gi tam gi chief minister na tam da dum leire jing da hujik chatlaga sasan tawba yadri maruina kangpok pichu chanpur sarkar ni magi deputy chief minister ni mana chat ke habdi ke do yadri bno adu somda akoi ke do chatri no mai te ne ki bi chatabani gain si posi de hojik nani si suja ta chinjin gi mom kai legrage ba si posi chen bi ro bu jik su hai bi ro ba dong gi chief minister ne dong gi kendra gi mle ne ba NRC gi stem to bi ro kari gi damok tan manipur gi history da han moina si real part adi ras adu da si ke do moi da bi ri no ga si question to bi ro ba state gi issue da question to rok tre ba aina Facebook to ubni subject to correction mamang da thoi ba nupi du da IRB ma sa no pa le no di soidre ga mayam thagat nei ko si suja dai no mi du da live comment da khoi nu jaba se asida ngangi ba nupa asidi a soidre sigi ma sa du IRB siga je haina ri je prajana hairi pose means anek pa mi kharani hai bane da ai de singjamai kendra di kai khumna jai singjamai kendra oina mayam do ai madu represent to bode ai madu la le hai ga ne ba singjamai kendra su atop candidate mayam lei ri ke no BJP ya da ba kong kong am lei ke no tam atop candidate mayam lei ke no khoi tamoi mo chandra oi lei ri adagi khoi tamoro men lei ri mayam lei ri si moi gi jumi mayam lei rong ni na adana singjamai kendra na kendra oina pulam moi kharana un mai wani moi kharana singjamai kendra yon thokbo rong ni numitu aduna sigumba handaki sarkar jigi yamna nungnang bai tare tamo thong maram khangdaba karigumba yana yana ba tawba ma yauri aduna sigi posima ko yamna question tawgadawni kanam ta chunu tawde aduna mokoina pangtau torok targa de Tiger Road German Road ngarang nan kata khoi gi honorable MLA kari kimnau hokim naga honorable home minister tharam mi bam chi mayam di yengbiu phawdo phawjin tawna ba sigi lambi sembiu si lambi sembiu gaina aduna sigumba proposal me anga je yauraga approval ga lak targa di loire to manipur yare moi sula lak tarju yare harani aduna sigumba mayam si lei bani na ngasi ai manipur gi praja da ina hygienic musi suresh pu BJP yon uba topiro tamoni ken mu congress yon uba topiro akoi tamobu editor oina uba topiro kari oina ubiga ta bano manipuri amo oina manipur nungsiba manipuri amo oina ubiraga ise busu ngasai ichegi ngasai nuai ta emotional gi matang do ai yam thina ai gi thamoi da fail tawi maram de ai isa da thokiba problem lei ngasai adung gomba matam du da ise sujata gi matam da ming panjare ko pandaba ya da bani sidi maram de akhoi panelist oina laksaba akhoi di habit chi hairu bugi da mata maina sum menjin lakta araga di democracy gi definition leitre akhoi gi right freedom of expression gi kanu leitre kam leitre ba hoi ise gi adu gi wahi bata phajaba that's another thing adu waina hygienic madi adu gi matam du da manipur gi praja kana laurki gi tumin social media khara phongdok na loire ne manipur nungsiba ji gi Facebook ta leire ba Yes. sai chena hai bodo junai tin thoroi kamai thok tu social media thok pudi Facebook to thok pudi ai housing manipur gi chali ba TV discussion da ngangi ba oja khara sin natana manipur nungsiba ji pangu uraktar bane ba civil society gi khara akoina masa dum khanga ba ari oja khara maru oi ba panelist khara manipur nungsi je bai tare adu gum khara dun manipur nungsiba natana praja da gi manipur nungsiba ji di selila nungsiba ne hele lela nungsiba ne hele sei nungsiba ne hele thabal nungsiba ne hele aduna sigi mindset se praja sing da gi change tawdraba aduga sigumba nungaiba pama praja sing asi paisa khara piraga leigani khalliba candidate sing je thopi raktraba aduga andani manipur shanti laktu Yani. Tien suresh ki loram ni na ai overall hai tare ko overall da hujik lai riba manipur gi lai riba situation ji da akhoi na ai gi mot hai tare aina pamjai ji akhoi political culture ji di hana gi ji semdok ta yar roi ba hana gi mot of election campaign adagi kamai na bol lep kani kamai khangani tension laga hai tare aduna sigi political culture ji semdok na bo hona ba da akhoi da anou ba political class ama sange ba IS officer di training to rei ko pekha to rei ko doctor ma'am pekha to tharaga like para to ko MLA kari sing ma training ha ba leite Yes. pekha pass to ha ba leite adudi moi je election to dring gi mamang da akhoi gi masigi idea mayam adagi mai kenu se leir bra ja koi test to bum sange ba prajana test to duine ba aduna another political class ama sange ba political class di group of people hai tare ko leba ki work to do ba na boiro han boiro ko asi oda bimol na MP कार कांदा मागी तेन खरबा पेरेछि द सही अमग खरछि त माना पार्लियामेंट थिल्ली बे लाउर बे खोगी बे मयाम जी होय पागी क्रिटिसाइज तो गेदी याम याग्रे क्रिटिसाइज तो नतब द अफब मयाम म तो कांदा इशू जी ग मरी लेना ना अमदी मणिपुर ग मरी लेना तौरी दना को सुमाय तो ना पॉलिटिक्स दा कनो तौजाबा लेबा की खनबो दो अदु क्लास अप पुथोकम संगी कांग्रेस की ओक्रम इबो बगी मतम दा
criticism mayam amasu lebiramgani adubu mai matamda mana taugiba magi se lalolu magi leader ma lakanda ga mana center ga thengnagiba hai tare ko adugumba thauna ama leigibado adugumba amada mathau tai ba aduna singilam dasu natraga atop atop group sing jo horaiba iho natraga kayum tor kansida as a leader as a manipur gi government gi government amoina madu padana thengnaraga matam namdhaba dunani congress ki sason matam di yam akanba issue de koi ugide hadak lai pose aduna aina thamjani di election matam da vote thada bagi sigi mamang dai koi padana praja mayam sinana well trained tauba mai magi kanu puthor pam sangya mai magi kendra du dagi miyama si tawgadam ne aduga party ki wadi hoy any party ojasanu ko congress ki di akhoi di congress ki ideology da thajai amadi akhoi na khale apik pe state ni na apik pe state parliament nga si bimol nga wangang bangam bagi matam phangi kholi je congress oram bagi tawwi wane local party mo re di ba matam piram da su yai ba dana khoi da apik pe state am da leiru ram ni na madugi national party si importance da khoi da feel tawi ko plus mi da lei re ba in haije mi da lei ha ba mi du da masana khang hai ra ba will lei ra ba lei ba ki khan tar ga di adum theng nei ji di aduga phatama midi adum phatte anywhere lei ro ga su aphaba midi adum phaga ne ba aduna party su adum akhoi ju khalle akhoi congress party da lei ri ba congress party pamjai ji kai no da madugi national character ma khoi gi india gi kanu gi da akhoi pamjai ba gi ni adu hai na khoi na delhi gi ICC gi leadership gi makha da manipur against da ka khoi sat ka do na te akhoi gi interest state gi interest ai gi people in maru oya ba ai gi imung manung duna manam di manipur gi india ga lei nei relation ji di mayam khangi do ne akhoi di federation ni akhoi moi makha lei ba na te federation nei ji kai no magi kai no mayam lei gre constitutionally tawgada ba tawroi da ba natra akhoi gi sab sab right lei jeri ba ko akhoi gi right tu mafam kangna phajana setana lowrga sijina ba dune ba khoi gi lengak aphaba haije adu ngam da mi ngona sum depend to bugi wa du di mi da su lei habne da aduna anoba political class ma semgat pa anoba political culture ma puthokna mo hotna ba se sina khoi gi priority se oigadabani ha bo pham sei aroi ba thamja political ideology khena bagi ni ideology duga mana tawi duga khena rak padagi will du lakam ne party की political ideology द नमन कौन मुशी कनो नंगी पोकेट दा हापी आई दम अदन political ideology जदी मखोई न पिजब excuse ने हमाले बान मुशी बा ही तब leader सिंग दो मखोई न पिजब excuse नहीं any political party वे y वे x वे आई political ideology द ममाले बान मुशी बा याव बनी मखोई न मुशी जद बनी pocket मुशी बने याने सुमाइन लास्ट थम सके okay thank you very much sai amo walong bom le okay sir sai hang bakanda manipur da ajin jun adugum bai ho ma lakhidra ise ku ena kre adan batang du hauji su miyam gi keno di courage di handri adu mase jochin hina bo wat pani ro aduna masikum ba yosi di spontaneously soidana sigi semba hayaudragadi masigi administration se hayaudragadi miyamgi apamba se phanganba ngamaudragadi jun 18 dagidi handak ne sathi ne handak ne sathi ne che handak ti jun identity sumna khaki sigi peace talk to unlimited area da hairak poduri aduta feel to budune handak ti sibam su hingbugi thak to ne blanka dori che aduna sidak rigumba hayauda adugumba ihoma laktaraba jun edin dagi 100 times hen gane na is my thumbs okay thank you very much am ngai jai khoi gi new tv gi matam gi ba issue sing khoi tongan ba panelist ka khoi phamina duna khanani na ba sida panelist sing na masam sa gi ba warol ke ama tambi duna apung phan bi gi da makta khoi panelist humapu knowledge window gi mai ke te gi han thagar pung tok chari loina na loisilakpada thamjani ba phamdi akhoi hojik everything politics service de loin mak lai gere family ma chalai ra su politics ni leba ka ma chalai ra su politics ni haiba politics da akhoi gi politicians sing ji matik charak taba akhoi candidate sing ji matik charak taba sini do masi akhoi na thagat pani akhoi na dumak chingda banga mi adubo paisa pi ba paisa na leiba khot pagi wafam se dumak ngangna dana leiba issue ma khakni masida thamjaning badi paisa ye laga su paisa se launo har ga su yadre ba akhoi na hayo da change so banga maroi ba paisa se laura su akhoi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯈꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯀꯅꯥꯗ ꯊꯥꯗꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯎꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯎꯄꯥꯏꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯈꯜꯍꯧꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯐꯥꯎ ꯐꯪꯉꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯁꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤग ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤ 40 ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤꯅ 8 ꯐꯥꯎꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯕꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯇꯤꯜ ꯗꯦꯟ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ Northeast Window ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯊꯨꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯨꯕꯥꯏꯒꯤ ꯋꯦꯌꯔꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 12ꯗꯒꯤꯅ 38 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani. 2 years work visa pijagani. Loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary 18,000 tagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di 50,000 dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary 50,000 dagi haujagani ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary 1,000 haujagani Pamarolgidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road da lengsinbirau Veteran Association Ningthongnai Band na organize tawduna Nric suba oina second state level open kirat and not for boys 2026 lagliba March ki tarik 19 amasung 18 da pangthokani haina tawramba adu khudongchadaba khara leibana maram oiraga lagliba April ki tarik 3 amadi 5 da pangthok jaragani haina Veteran Association Ningthongnai Band ki maikaidagi miyamda paujal pirakli event asigi mafamna Yeripok Ningthongnai Mayai Lekai near Ningthongnai Public Library loinana admission form lupa sahum khaktamak oijagani amasung form thajing ba yabagi aroiba numitna April ki tarik 2 fawbani loinana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni loinana consolation prize manga da lupa 500 momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numitna April ki tang 3 da oigani hena akupa marol ki damak makhada pijariba mobile number 7005087465 natragana
8014382252 नत्रगा 9862180239 दा कांटेक्ट तौबियु Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamagta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani tare subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbiru